mwese abakunzi b'ikiganiro amakuru y'icyumweru ndabasuhuje. Turi kuwa mbere ku itariki ya 20 y'ukwezi kwa gatatu muri 2023 tugiye gusesengura amakuru yaranze icyumweru cyo kuva ku itariki ya 13 kugeza ejo ku cyumweru ku itariki ya 19. Reka dutangire dosiye yavuzweho muri iki cyumweru ndetse ikagarukwaho n'ibinyamakuru byinshi nuko za mpunzi zigiye kuva mu Bwongereza. Usanga dosiye yazo yongeye kugaruka imusozi zigiye kuza mu Rwanda rero, ndetse urabona bisa naho biza byiruka rwose. Amasezerano mashya basinye urabona nta kizayakoma imbere. Turongera tugaruka no kuri ya nama ya FIFA yabereye i Kigali ejo bundi, murasanga ko na Jeannette Kagame nawe ataviremaho, nawe agomba kuba yarabonye mwayi. Turi mugaruka no ku makuru menshi avunaguye, ni menshi, ni mukurikire. Nkuko rero tubibona muri iki kinyamakuru Igihe cyo ku itariki ya 18 y'ukwezi kwa gatatu, ni ukuvuga kwa gatandatu, kiravuga ko Minisitiri w'Umutekano mu Bwongereza yageze i Kigali mu rugendo rwiga ku masezerano y'abimukira. Muramubona uyu mudamu ahangaha, muramubona amanuka mu ndege, yakiriwe rero ku kibuga cy'indege nk'uko tubisoma muri iki kinyamakuru na Clementine Mukeka ndetse na ambasaderi w'Ubwongereza mu Rwanda Omar Dayir. Ageze mu Rwanda rero yabonanye n'abategetsi, yabonanye na Vincent Biruta, abonana na Perezida Kagame, ndetse akora n'ibikorwa byinshi. Reka tubinyuremo turebe uko uruzinduko rwe, kuko ararurangiza uyu munsi kuwa mbere. Reka turebe icyo arimo akora. Ahangaha aravuga ko yagiye i Gahanga, kuri stade y'i Gahanga, bakajya kureba abakinnyi bakina umukino witwa cricket. Muramubona ahangaha kuri stade y'i Gahanga. Hanyuma ngo yanasuye ishuri ryitwa ngo Kepler Academy, ngo ni ishuri rero ryigwamo n'impunzi zageze mu Rwanda. Muriko ko mu Rwanda hari impunzi nyinshi zagiye ziva muri za Somalia, izavuye muri Libya, izavuye muri Israel, ariko cyane cyane muribuka ko hari n'izavuye muri Afghanistan. Harimo ngo arasura iyi academy. Ahangaha murabona muri iryo shuri ari kumwe na Minisitiri w'Uburezi Dr Valentine Uwamariya. Suella Braverman rero yaganiriye na Perezida Kagame nk'uko mubibona. Ahangaha barimo bararamukanya, hanyuma murabona bicaye mu biganiro. Uyu ni ambasaderi w'Abongereza mu Rwanda. Kuri twitiye kandi tubona ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Vincent Biruta nawe baraganiriye, ndetse ni nawe basinye amasezerano. Muribuka ko Vincent Biruta n'ubundi yari yasinye amasezerano wamubanjirije wa mudamu nawe witwa Priti Patel. Nabibutsa ko Priti Patel kimwe n'uyu nguyu Suella Braverman bose ari abantu bava mu Buhinde. Ababyeyi babo yavukiye mu Bwongereza, ariko uyu mudamu nawe ababyeyi bava mu Buhinde. Yavutse rero muri 80 uyu mudamu, ariko avuka ku babyeyi ngo babaye muri Kenya ndetse ariko babahinde. Impamvu nababwiye ko uyu mushinga noneho ugeze kure, ko rwose ubona barimo bashaka kuwushyira mu bikorwa, nuko uyu Minisitiri w'Ubutegetsi bw'igihugu bw'Ubwongereza yagiye ngo aho bubaka amazu 1500 yo kugira ngo azacumbikire ziriya mpunzi zava mu Bwongereza. Bakaba rero barimo bayubaka muri segiteri Gahanga mu gace ka Kicukiro. Murabona bashyiraho ibuye rya mbere aho bazubaka ayo macumbi 1500. Mu bindi rero yakoze uriya Suella Braverman yagiye no gusura inzu zubatswe n'iriya sosiyete yitwa Riverside Estate. Nkuko mubibona rero iyi sosiyete Riverside irakomeye, yubaka amazu menshi cyane. Nyirayo rero simbizi nkuko bigenda, nkeka ko buri igomba kuba yarabonye kikaka, nuko harimo abantu bakomeye bafitemo akaboko, bamwe bita bakibamba, kuko ntabwo ari buri muntu wese wakwisukira ngo arye kuri ariya mafaranga y'Abongereza. Muzi ko babahaye miliyoni 140 z'amafaranga y'amayero. Ni ukuvuga rero ko ubu ngubu abo ngabo ba Riverside sosiyete, iyi kampani yatangiye kuyaryaho, ariko murumva nyine kugira ngo uryeho umuntu ushobora ku nyama z'intare nawe aba akomeye cyane. Uruzinduko rwa Suella Braverman nubwo nyine mubona yakoze ibikorwa bitandukanye ageze mu Rwanda, ariko ibinyamakuru mpuzamahanga cyane cyane ibyo mu gihugu cye cy'Abongereza ntabwo bivugaho kimwe. Reka turebe ibinyamakuru by'iwabo uko byabivuze. Murasanga ko ahandi bafite uburenganzira bwo kuvuga icyo bashaka bisanzuye. Ibinyamakuru mpuzamahanga nka BBC murabona ko yanditse ngo Ubwongereza n'u Rwanda ngo nta mwimukira azosubizwa inyuma, azoca ajanwa mu Rwanda, ngo niko Suella na Biruta bumvikanye.
iki kinyamakuru cyitwa inews nacyo kiravuga ko Sora Braverman yageze i Kigali mu Rwanda ashaka kugira ngo ashumangire amasezerano yo kuzana impunzi mu Rwanda. Barakoresha ijambo deportation, ni nko kuvuga iyo bavuga deportation ni ijambo bakunze gukoresha igihe Hitler yafataga abayahudi akabajyana mu nkambi aho yaragiye kubicira. Murumva rero ko iri jambo rirakomeye cyane. Iki kinyamakuru inews cyo ku itariki ya 18 cyarikoresheje. Iki kinyamakuru The Guardian cyo kiravuga kiti uriya mushinga n'umushinga w'ubwirasi. Baravuga ko Braverman arimo usanga bamuvuze nabi kubera biriya bintu agiye gukora mu Rwanda. Ndetse ikinyamakuru kiravuga kiti uriya mudamu ministre ubutegetsi bw'igihugu wo mu Bwongereza ngo baravuga ko biriya bintu byo kugira ngo ajyane impunzi mu Rwanda ngo bimeze nka politiki ya Donald Trump, uriya wari perezida wa Amerika. Muribuka ko nawe yaramereye nabi impunzi, avuga ko agomba kubaka urukuta hagati ku mupaka wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Mexique. Baravuga rero bati ni bamwe neza. Iki kinyamakuru cyo mu Bufaransa Le Figaro kiravuga ko ibintu byo kwirukana impunzi mu Bwongereza bazijyana mu Rwanda, baravuga ko uriya mudamu uvuye i Londres aravuga ati ni ukugira ngo tugire abantu neza, nicyo yita ngo ni mesure humanitaire. Iyi ni inkuru ya Le Figaro yo kuwa gatandatu ejo bundi. Iki kinyamakuru cy'Abongereza Daily Mail kiravuga ko Braverman ngo ari umwubatsi, ngo yagiye kubaka i Kigali. Nyine mwabonye aho arimo ashyiraho ibuye rya mbere, avuga bati ni umwubatsi wagiye kubakira amazu y'impunzi hariya mu Rwanda. Hanyuma bakavuga bati atari amazu yagiye gutangiza, aravuga ko azaba yuzuye vuba aha ngaha, ndetse bagatangira kujyana y'impunzi mu cy'uyu mwaka, no kuvuga kwezi kwa 7 kwa 8. Baravuga rero ko Braverman yaje agakomeza politiki y'ubutagondwa yo kugira ngo birukane impunzi mu Bwongereza bazijyane i Kigali. Akavuga rero ko uyu munyamakuru witwa Gary Lineker ngo agereranya iriya politiki niyo Abadage bakoresheje mu 1930. Muribuka ko Abadage bajya gukora jenoside y'Abayahudi byatangiye muri iriya myaka. Aravuga rero ati biriya bintu ni nk'ibyo Abadage bakoze, ati ni ukubyirengera. Murumva ko ari amagambo akomeye cyane. Nababwiye ko n'abariya bakoresheje deportation nabo urumva bari bakomeje kuri ibyo ngibyo n'ubundi. Uyu mushinga w'Abongereza rero mu Rwanda wo kwirukana impunzi bakazijyana mu Rwanda, muzi ko umaze igihe. Ubu ngubu rero urukiko ngo rwayemereye noneho ko bashobora kohereza mu Rwanda, ariko ntaho bukikera, ntabwo birarangira kuko ngo urukiko rw'ikirenga rushagaje kubyemeza. Ariko buriya barabyizeye, kuko ikindi gikomeye kirimo nuko bariya abantu b'abakonservateur, ni ukuvuga ririya shyaka ridashaka ko ibintu bihinduka, ni nabo bakaze cyane muri wa mushinga wo kugira ngo Ubwongereza buve mu bihugu muri uyu muryango w'ibihugu byunze ubumwe w'i Burayi. Bikaba rero bari barasezeranije abaturage ko uretse kuva muri uriya muryango w'ibihugu byunze ubumwe by'u Burayi, ibyo bise Brexit, ni ukuvuga nyine Abongereza bava muri uwo muryango, bari barasezeranije abaturage muri politiki yabo ko n'impunzi bazazigabanya. Ubu rero nibyo barimo, kuko niba hazaba amatora baravuga bati nitutaba twabigezeho akacu kazaba karangiye, kuko ahandi hari demokarasi. Ntugire ngo niba bari babyemeye bakabona ntibabikoze bazavuga bati murabeshya. Ubwo rero nibyo barimo barwana nabo, ntimugire ngo ni ikindi. Hariya mwumve ko harimo politike yo mu rwego rwo hejuru yo gushaka kugira ngo bagume ku butegetsi hari iwabo mu Bwongereza, ariko bakoresheje Afurika. Gitangira nabwiye ko iriya nama ya FIFA imaze iminsi ibera i Kigali, Jeannette Kagame ataviremo aho. Iyi nkuru ni inkuru nabivuze nsomye inkuru yo muri Kigali Today yo muri iki gitondo ku itariki 20. Iravuga ngo Madamu Jeannette Kagame na Fatuma Samura ngo baganire ku bufatanye bwa Imbuto Foundation na FIFA. Muribuka ko uyu mudamu Fatuma Samura, abakurikira ibiganiro byacu, namuvuzeho igihe kirekire, mvuga ko ari ishumi y'uriya mugabo Infantino, Gianni Infantino. Muribuka ko navuze ko yari yaje muri Afurika, akaza hariya mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru w'Abanyafurika, bakamuzana ngo aje kwereka uko bategeka, ngo akaharya amafaranga bigatinda, kugeza igihe bamwe bavugiye ko bidashoboka ko ibyo bintu byo kuza kurya amafaranga abigisha uko bategeka ari ukugira ngo bapfushe ubusa amafaranga y'Abanyafurika. Icyo gihe rero babivuze bose, muzi ko inkuba yabakubise bakagenda
babirukana nabitinzeho. Murabona rero ko na madame Jeannette Kagame n'uyu mudamu nababwiye ko ifite amafaranga menshi cyane, ni ukuvuga rero ko Imbuto Foundation nayo yakuyemo ayayo muri iriya nama yabereye i Kigali. Tukiri kuri iki kibazo kiriya nama yabereye i Kigali, turasoma hano kuri radiyo TV10 bavuga ko Frank Habineza, umwe mu badepite bo mu Rwanda utavuga umwe n'ubutegetsi, yaravuze ngo niba Pele bamwitiriye stade ngo ubwo bazubake n'iya Maradona stadium ndetse ngo bazubake n'iya Messi. Ibyo rero ngo ni Frank Habineza wabivuze, ni ukuvuga ko nyine batabyemeranyaho. Victoire Ingabire nawe kuri France 24 aravuga ko ari amafaranga yose bashora muri siporo ari amafaranga bapfusha ubusa, cyane cyane yabivugaga avuga biriya bya Visit Rwanda, avuga ko ayo mafaranga yakora ikindi kintu cyane cyane abaturage bakennye. Urabona n'amazu bubaka nka Kigali Arena Convention Center. Iyi France 24 iravuga iti hagati y'umubano uri hagati y'iriya kipe Paris Saint-Germain na Arsenal ndetse n'indi miryango n'umuryango mpuzamahanga w'amagare, muziko irushanwa ry'amagare mpuzamahanga ry'isi yose rizabera i Kigali umwaka muri 2025. Aravuga bati u Rwanda rumwe ruratangamo amafaranga menshi cyane, ariko abatavuga rumwe n'abategetsi baravuga bati ibyo bintu ntabwo bigomba kuba bifite akamaro, cyane cyane bahereye kuri iriya nama ya FIFA ya 73 ya FIFA yabereye i Kigali. Victoire Ingabire aravuga ati ariya mafaranga ntabwo agera ku baturage, ntabwo asubiza ibibazo abaturage bafite. Ngo niko Victoire Ingabire yabwiye Agence France Presse. Aravuga ati ntabwo nkeka ko amafaranga bashoramo atugarukira. Aravuga ati ibyo byose bakoze bafatanya na Paris Saint-Germain, bafatanya na Arsenal ndetse na biriya bya FIFA, aravuga ati ariya mafaranga ntabwo agera ku baturage bari mu giturage hepfo iyo ngiyo, ati baba bambona bihita. Aravuga ati ni amafaranga bapfushije ubusa, ati yashobora gukora ikindi, cyane cyane ko abanyarwanda amafaranga babona buri mwaka iyo yageranyije na Banki Mondiale byivuga usanga ari make cyane. Ririya jwi rya Victoire Ingabire kandi ryumvikanye no muri iki kinyamakuru cy'ababiligi La Libre Belgique, La Libre, nacyo cyasubiyemo amagambo ye ku itariki ya 14, ni ukuvuga kwa kabiri, kivuga ko ari amafaranga arimo apfusa. Ibyo ni biriya Victoire yavuze. Ibyo nabwiraga ko batangiye kuvuga ko ibintu bya Visit Rwanda bagomba kubiboyikota. Ikinyamakuru Uraga turabonamo inyandiko ivuga ngo agression des supporters du PSG opposé de plus en plus à la marque de Visit Rwanda. Baravuga batabafana ba Paris Saint-Germain batangiye kuba benshi bavuga ko badashaka ko u Rwanda rukomeza kugirana umubano n'iriya kipe ya Paris Saint-Germain. Kuko baravuga bati ni ukwambura umuntu w'umukene, kubona umuntu na duke afite utumwambura. Paris Saint-Germain ni ikipe ifite amafaranga, baravuga iyo amafaranga abaye menshi bavuga amafaranga injangwe itasimbuka, muzi ko izi gusimbuka cyane. Aba ni abantu bashobora kugura umukinnyi bakamugura miliyoni 40, miliyoni 50, kandi bagira icyo baba, bakagira abakinnyi nka ba Neymar n'abantu baba baraguze miliyoni 40, 50, bakagira Messi n'abantu baba baraguze za miliyoni 50, 60, bakagira ba Mbappe n'abantu bahembwa za miliyoni na za miliyoni ku kwezi, ariko ugasanga agahugu gakennye nk'u Rwanda ngo nako kagiye kubaha miliyoni zindi. Urumva rero ni bya bintu byo kwambura umukene, aba bantu nibyo bavuga. Tukiri kuri Victoire Ingabire, iki kinyamakuru cyo muri Norvège cyitwa TV2 nagerageje gucishiriza, baravuga ko Victoire Ingabire iteka aba afite ubwoba yasohotse arenze umuryango we. Ahangaha baravuga bati bagiye kumusura ngo basanga inzu ye ngo ifite urugi rufite irangi ry'umukara, hanyuma imbere ngo hakaba hihishe inzu nini iriho za senyenge. Bakavuga bati muri iyo nzu iyo yinjiyemo muri icyo gipangu harimo ubusitani bwiza, hanyuma n'iyo uriyo uba ureba Kigali. Hanyuma bakavuga bati muri iyo nzu habamo umudamu perezida w'u Rwanda avuga ko ari umuntu ngo si dangereuse qu'elle a dû être enfermée en prison pendant 8 ans. Kavuga ati ni umuntu, ati perezida Kagame yavuze ko ari umuntu ugomba gufungwa, ugombye gufungwa imyaka 8 ngo kubera ko yari umuntu adashira amakenga, umuntu dangereuse, umuntu wagirira nabi igihugu, mbese niko
umuntu yabivuga. Murabona nyine urugi rw'umukara kwa Victoire Ingabire rumwe bavugaga n'inzu iri imbere na za fil barbore ziri ku gikuta n'igikuta kirekire cyane. Tukiri kuri ibyo by'umupira w'amaguru n'ayo mafaranga apfa ubusa, ndagira ngo mbasangize iyi nkuru ya Valentin Akayezu yarayanditse hashize iminsi 2. Aravuga ngo ese imari ya leta ishorwa muri ibi bikorwa inyuzwa he, yemezwa nande? Ahangaha ni inyandiko ndende ariko usanga ifite ireme, kuko Valentin Akayezu nabwiye ko ari umunyamategeko ariko ni n'umuhanga cyane, kuko aravuga ati amafaranga ubundi amafaranga azakoreshwa mu bikorwa bya leta atangazwa muri budget y'umwaka izakoreshwa igihe ikagezwa imbere y'inteko ishinga amategeko kabiri mu mwaka na ministre ufite imari ya leta mu nshingano ze, ndetse igatangazwa no mu gazeti ya leta. Ahanini iyo mirongo migari iba yaranaganiriweho ikemezwa n'inama y'abaminisitiri. Ibyo byorohereza urwego rw'umugenzuzi wa leta kubasha gukurikirana no kugenzura imikoreshereze y'umutungo wa leta. Ahangaha rero aravuga ko ibyo byose nta gikorwa, ariya mafaranga yose bavuga ko ataganirwaho, ntawe umenya aho bayanyuza. Hanyuma ndetse akavuga ati biratangaje kubona uru rwego rwa RDB, Rwanda Development Board, nirwo rukora iriya mishinga yose yo kugira amasezerano n'imipira y'amaguru. Aravuga ati ruriya rwego rukora nk'aho ari akazu ka Perezida Kagame n'umuryango we, cyane cyane ko mu bantu bari mu nama y'ubutegetsi harimo umuhungu we uriya Ivan Cyomoro, hakabamo n'abandi bantu b'abanyamahanga b'inshuti za Kagame. Aravuga rero ati ayo mafaranga ntawe umenya uko bigenda, ati ni akarima ke niko bakoresha kugira ngo amafaranga y'u Rwanda atagira inkurikizi, kuko baravuga bati icyo kigo, bavuga ko ikigo cyigenga, atari ko ikintu gitangaza ati nuko umuntu w'igitegeko witwa Claire Akamanzi, ati uwo muntu ajya mu nama ya leta, ni ukuvuga ko afite urwego rw'abaminisitiri. Niba rero afite urwego rw'abaminisitiri, uyu Valentin Akayezu aribaza ati kubera iki noneho budget ye n'ibintu by'ibikorwa bya RDB abadepite badashobora kubibaza, kubera ko ubundi abadepite bagomba kubaza abaminisitiri. Ariko Akamanzi baravuga batategeka ikigo cyigenga, ntabwo wajya kumubaza. Ariko Akayezu akavuga ati none se ko ajya mu nama ya leta, ni ukuvuga ko nawe yagombye kujya imbere y'abadepite akavuga ayo mafaranga icyo bayakoresha n'icyo akora. Ni inyandiko ndende, ndabashishikariza kuzayisoma, iri kuri Facebook. Aribaza ibibazo bikomeye cyane. Intambara yo muri Kongo nayo ikomeje kukameza. Murabona muri kinyamakuru Politico CD kiravuga ko wa mutwe wa 23 wongeye kubura imirwano ugatera ibirindiro by'ingabo za Kongo muri Masisi. Hagati aho ariko Perezida Tshisekedi nk'uko tubibona mu kinyamakuru cya Radio Okapi, barimo baremeza ko ingabo za Angola zigiye kuza muri hariya mu burasirazuba bwa Kongo, ndetse Felix Tshisekedi akaba ejo ku cyumweru yari muri Angola yagiye kubonana na Perezida Lorenzo wa Angola. Reka ndangirize kuri aka gakoryo ka Muhozi, aho iki kinyamakuru BBC kivuga ngo Muhozi ngo kuvuga ko aziyamamariza gusimbura se akabisiba inshuro 2 ngo bivuze iki? Baravuga ngo kuwa 4 ku nshuro ya 2 muri uku kwezi General Muhozi Kayine Rugaba yasibye ubutumwa yatangaje ko aziyamamariza gusimbura se Perezida Yoweri Kaguta Museveni. Ngo tariki ya 3 z'ukwezi kwa Werurwe nabwo Muhozi yari yatangaje kuri Twitter ko aziyamamariza kuba Perezida wa Uganda. Ubutumwa yahise asiba. Ngo mu ijoro ryo kuwa 3 yatangaje ubundi butumwa noneho ko aziyamamariza gusimbura se umaze imyaka irenga 35 ku butegetsi. Bukeye kuwa 4 arabusiba. Murabona rero ko baba babufashe, ntabwo kubusiba ntabwo bivuga ko utaboneka. Rero aravuga ndetse ko yari yavuze ko azatangira gusimbura se muri 2026. BBC iravuga ngo abasesenguzi batandukanye bavuga ko ibyifuzo byo bitakiri ibanga, ko kubitangaza ari byo birimo kubonekamo ikibazo. Impuguke rero baravugamo uyu mugabo witwa Edwin Byakatonda, inzobere mu masomo ajyanye na politike, avuga ko ibyo Muhozi akora bishobora kuba ari nko guhuzagurika kubera ubushake bukomeye bwo gusimbura se. Ati ariko kandi biranashoboka ko ari amayeri ya politike yo gukandagiza ikirenge kimwe mu ruzi ngo wumve niba atari rurerure maze ukakivanamo. Ngo kuba ari amayeri meza cyangwa mabi buri wese yabibonamo ugutandukana. Murabona rero byawe nawe bwenyine kubaza. Muhozi rero ntabwo wamugana ahisha ko ashaka kuzasimbura se
nubwo byandika akabisiba murumva no gukoza ikirenge mu mazi kugira ngo wumve niba uruzi rurerure usanze atari rurerure wakandagiramo n'amaguru abiri nibyo rero ngo arimo akora uyu mugabo yagereranyije neza cyane. Reka rero mpinira hamwe mwese abadukurikirana ngiye kubashimira kuyavuga si ukuyamara nk'uko bavuga mu kinyarwanda. Ngaho mwirirwe naho kwa mbere utaha mwari kumwe na Musabyimana Gaspard.